आज मुझे ये 100 पानीपुरी चैलेंज तो ये चैलेंज करी मो भाई सा तते कौन लागु तू जीती जीबू हां मु जीती जीबी भाई मो भाई रो मोर टी झगड़ा हे गेला गुपचुप को लेकी तो मो भाई गेले चा दुकान ठेकी जा गुपचुप चैलेंज करिया कि केते खाइबो तो मु टिके चले कि कहली मो भाई के 100 गुपचुप नहीं जाय चल घर को आ सेठी चैलेंज कर तो मु टिके एथि भाई कहली मो टिके कंटेंट हे जीवो ମୁଁ ହାର ମାନି ଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇବନି।
ଏଇଟା ଦୋଷା କେମିତି ଦେଖିଆ ଆଉ ଯାଉନି ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୁଚୁକୁ ଯେମିତି ଗୁଚୁ ଭଳିଆ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଛି ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘୋ ଚକଡ଼ା ଭଳିଆ ମୁଁ ଖାଇନି ଯଦି ଇଏ ଚିଟିଂ କଲା ଆଉ ଚକଟିକି କେମିତି ଖାଉଛି ରାକେଶ ଶୁଣି ଦେଖୁନ ଗୁପଚୁପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିବାର ଅଛି ତମେ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ସେ ଯେମିତି ଖାଇଲେ ଚଳିବ ହଉ ଦେଖିଆ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଛାଡୁଛୁ ଦେଖିଆ ପାଣି କେମିତି ଘୋ ଚକଡ଼ା ଭଳିଆ ଖାଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିବାର ଅଛି ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି ଗାଇସ୍ ये गरम दिन को से जो भला राग अच्छी लेटर करछि झाଳ ନାଳ ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି ये कहला ମୁଁ ସବୁ ସାଥି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କ୍ୟାମେରା ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଖାଉନି କୋଉଦିନ ମୁଁ ଖାଇ ପାରିବନି ତାମାନେ ଭାବିନି ଯେ ଆଜି ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଡ୍ର ହେଇଗଲା ଆମେ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ पार्टी भाजुछ मोठा जदि वीडियोटी भल लागिदिबो ता लाइक शेयर कमेंट करिवे आ एमटी मो भौणी टिके सपोर्ट करथिबे देखिले त केम कोचर केमती खाइला आ तो सही अनुसार जितिबार अछि त सब खाइ एमती दियो किंतु से किछि खाइनी